Pemirsa sampun telas nyane masan libur panjang lebaran, menjantan mawasana majeng parikrama penyeberangan ring pelabuhan Sanur dan Pasar Selatan. Utamanya nih penedunan saking wisatawan nuju ke Nusa Penida Miwah Lembongan. Kapolsek Densel Kompol Made Teja Dwi Permana, kesarengin pawas AKP Nyoman Labe Mawasang, ring sejeroni ngerakse kahanan Mang Danis tata deg-deg, baik ketandane rajak nureksain tur nyelehin, pemekas ring wawidangan pelabuhan tradisional Inucap. Lianan punika petugas taler nyelehin pantai turmaning kena parkir, Kapolsek Kompol Made Teja Dwi Permana ngelingang majeng wisatawan Miwah Krama, Mang disiplin negepang prokes. Kewauhin risampun masan libur lebaran, kauningin wenten penedunan pengunjung utawi wisatawan. Dua ningan sapunika paik ketandane kantun nyiagayang anggota riwawidangan pantai utawi gena-gena parkir, untuk nambakin parilaksana kaon utawi kriminalitas. Sapunika talar pinake pengupaya nambakin curanmor modus kunci nyantol. Anggota Polsek Densel taler nyalahin becek ring gena-gena parkir. Tim sane kepimpin oleh Pawas AKP Ana Agung Ketut Sumiarte taler nyalahin selantang margi bypass Ngurah Rai, margi Danobuyan Tukat Balian, Mertasari, Suwung Batan Kendal, Taman Pancing Miwah Margi Raya Pemogon. Pemargin Inucap tios matutujuan nambakin curat, curan mor, taler nambakin balap liar sane kata kemargiang oleh Yuwananay. Kertanegara Bali Pos.